Sajam automobila u Parizu je jedna od najznačajnijih i najposjećenijih manifestacija ove vrste u svijetu. Iako se održava bijenalno, ne gubi kontinuitet, već svaki put privlači sve veći broj izlagača, posjetilaca i novinara. Tako je ove godine u 9 paviljona na preko 96.000 kvadratnih metara izlagalo preko 270 izlagača. Sajam je posjetilo gotovo 1,2 miliona posjetilaca, a izvještavalo je preko 12.000 akreditovanih novinara. Renault je među mnogobrojnim novitetima premijerno predstavio potpuno novi model Espace, koji se po mnogo čemu razlikuje od prethodnika. Razlikuje se u stylingu jer podsjeća na SUV, ali je duži, niži i ima bolju aerodinamiku. Dacia pod Renaultovim vodstvom nezadrživo napreduje, a vozila ovog proizvođača se rangiraju sve bolje i bolje unatoč niskim cijenama. Kako bi privukli kupce, nude se atraktivniji modeli sa prepoznatljivom oznakom opreme Stepway, pa je premijerno predstavljen Docker Stepway. Citroen je napravio veliki iskorak, a modelska linija DS dobila je nove članove. Ističu se DS3 kao i topless verzija DS3 Cabrio. Također zapažen je i napredak u hibridnom pogonu koji se može naći u sve većem broju modela. Među Peugeotovim novitetima ističe se konceptni model Quartz. To je moderni crossover sa novom platformom i hibridnim pogonom sa ukupno 500 konjskih snaga. Pogon je na sve točkove, centralni krovni nosač je izostavljen, a zračni ovjes omogućuje varijabilno rastojanje od tla. Mercedes-Benz je također zauzeo ogroman izložbeni prostor jer je predstavio veliki broj noviteta. Ipak izdvaja se nova B klasa, koja će sasvim sigurno postići veliku popularnost i luksuzni sportista AMG GT, koji je svojom žutom bojom osvježio čitav izložbeni paviljon. Audi je prikazao nove modele sa prepoznatljivom oznakom TT. Najviše pažnje privukao je koncept Audi TT Sportback, što predstavlja praktičnu varijantu sa 5 vrata. Posebno je bitno istaći da Audi ne negira ulazak ovog modela u serijsku proizvodnju. BMW također nije štedio na izložbenom prostoru, ali ni luksuzu. Predstavljen je novi model M6 sa bogatom opremom i najfinijim materijalima, a novi kabriolet modeli sigurno će naći svoje mjesto pod suncem tokom ljetnih mjeseci. Porsche pokazuje da kontinuirano prati razvoj tehnologije i da u tome aktivno učestvuje. Zvijezda na štandu ovog proslavljenog proizvođača bio je model Cayenne i to sa hibridnim pogonom. Volkswagen je predstavio pregršt noviteta namijenjen različitim ciljnim grupama kupaca. Posjetioci su mogli vidjeti Passat 8. generacije, novi Golf Alltrack, dok je mlađim vozačima namijenjen Polo GT. Škoda je predstavila novu generaciju popularnog modela Fabia sa kojim najavljuje novi dizajnerski pravac. Linije su nešto oštrije i emotivnije, a novi model je duži i niži. U ponudi su različite karoserijske izvedbe kao i bogato obnovljena paleta benzinskih i dizel motora. Ford je predstavio čitav niz novih modela. Posebno se ističu porodično orijentisani modeli C i S Max, sportski orijentisani modeli sa oznakom ST, kao i novi veliki SUV naziva Edge, kojem je ovo evropska premijera.
Italijani su nakon mnogobrojnih najava konačno pokazali dugo očekivani model 500X sa izraženim off-road svojstvima. Kao što je i bilo očekivano, u ponudi je široka gama pogonskih agregata, a veliki broj komponenti dijeli sa bratskim modelom Jeepom Renegade. Seat ove godine slavi vrijedan jubilej, a svoje iskustvo je pretočio i predstavio kao Experience. Naravno, španski proizvođač je prikazao kompletnu gamu svojih vozila koja svojim dobrim dizajnom i pouzdanom mehanikom nalazi veliki broj poklonika. Opel je premijerno predstavio novu Corsu od koje očekuje da nastavi tržišni uspjeh kao i prethodne generacije, a pažnju posjetilaca privlačila je Claudia Schiffer. Također tu je i novi Adam kao najmanji model u ponudi ovog proizvođača. Smart pokazuje da mala vozila mogu biti velika. U tom cilju Smart je potpuno obnovio svoj proizvodni program, pa je predstavio potpuno nove generacije modela, kako za samo 2, tako i za 4 putnika. Kia kao da je u Parizu na domaćem terenu, pa je predstavila veliki broj noviteta. Najveću pažnju svakako privlači obnovljeni Rio, koji će sasvim sigurno postići dobar tržišni odziv. Premijerno je prikazan novi Sorento, tu je i nova Venga, kao i Optima sa hibridnim pogonom. Jaguar XI je novitet kojem su konkurencija Audi A4, Mercedes C klase i BMW serije 3. Ono što ga ističe su smiren dizajn, nova olakšana platforma, profinjena putnička kabina te obnovljena ponuda ekonomičnih pogonskih agregata. Aktuelna događanja iz automotosporta pratite svakodnevno na Carlander portalu.